Manipur area से 23,300 square kilometer नहीं था अकोई खुद मन खांगे बा plain की area से ना just 10% को आदि 10% 8% दो वेट बने खाई दो खर लाइन बगी थी hill से 90% वाले आइन हज़े बदे मतलब तो द Delhi area से Delhi area से इम्फाल west ले रहे इम्फाल east ले रहे थौबाल ले रहे बिशनपुर ले रहे चुराचांदपुर जी Delhi वाले में को चुराचांदपुर Delhi और मी जिरीबाम और मी टेक्नोपोल और मी सदर हिल सी माउ की पोर्शन खर दी इसम सन में द मणिपुर जी हिल नती है याम हिलोक से चिंग मजा मजा होते ने बा मणिपुर की हिल हाईगे तार दी तमिंगलोंग को उखुल सिदने चिगी गेजेट पब्लिश है मसी याम न वाखन खलगा अखोई ने तोड़ी बिसे चिंगी 90% सिगी प्रोपोर्शनल सी इक्वलिटी थे बने मानन बने को मसी होंतो अगा कांग्रेस गवर्नमेंट ना मोई डिस्ट्रिक्ट कांगपोपी ओंथोप पसे मसी वन ऑफ द अखोई की नसी ऑब्स्टिकल वरिसिने आइन हाइजेनिंग बा पॉइंटी हाना तोरंबा हलम न तोरम से सुमाइना बेली का प्लेन का से माय एरिया की प्रोपोर्शनेट सेमन बने 50-50 की मोंग सी चुराचांदपुर से उजी प्लेन और मती करी कसी प्रॉब्लम से वो ये कछु खरदी फने अब जिरीबाम से प्लेन है को टेंगो से प्लेन है मसी अखोई हाजी प्लेट बगो मैं कांग्रेस की गो मतन मोइना हिल ओइन उंथोकी बने अब अदुना याम चबो मसी याम बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ने अब अखोई फमनाई बसे बेसिकली एमएलए से एजुकेटेड मा लाइट हैगदबनी को मा लो खंगदबनी मणिपुर इतिहास खंगदबनी मणिपुर की अदर पॉलिटिकल इथिक्स पॉलिटिकल क्लास और मासी एमएलए ओई बेसिकली लॉ मेकर ने माने केंद्र दे मा वाइन विचार तो नहीं तना मा लो खंगद्रे दे कमाई तो गनो तो नो अदुना मसी वाखन से एजुकेशन अखोई की एमएलए ओरे सिंगसिना यामना मखोई आइन हजबदो हान साइग्रे एमएलए से फिलोसोफर से होइगदबनी लॉ मेकर से होइगदबनी एजुकेशन लाइट हाइब मीम से होइगदबनी को मा बेसिकली ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होइगदबने एजुकेट लोइना ख्वाइदे फबा मिसिना एमएलए और मोबा ngasi मणिपुर प्रॉब्लम से ले रोय मणिपुर की पैसा पायरा दे दम यार अदु सोइबने बा को अदु बेसिक आइन हाइजेनिंग मदी मसी की 63 द थोक बा गेजेट से मसी अखोइना कांपोपि से आइन डिस्ट्रिक्ट मोरम दे ngasi प्रॉब्लम से ले रोय को अदु देगी अतोबा मन आइन हाइजेनिंग बना education is the strongest weapon ne लाइट हैतबा मी मती ने मान कैदोंगै द माइ पाओ होचिकी मतम लाइट सिना डायरेक्ट मी बस अखोन बेसिकली अखोई अफबा वइना बगिने को ngasi मैतै नेशन से अखोई लोसिलै सि करिनो अखोई ngasi कोलैप्सिंग अखोई रिसीविंग एंड ले रिसी करिनो अखोई सि ख्वाइदगी स्ट्रांगेस्ट वेब अखोई की याम चाउग्रबा लेपा आमु वर मेबको मैतै की एम्पायर सि याम चाउर मेबको सम पिक्सल अखोई हौजिक खुनुदोंग मकोन तासल लेबि मों लाइसिनेबा अदुना आइन हाइजेनिंग बदि फामनाइबा सिंगना मसागे मथौसि मसखंगना मतम जान पांगथोपियु अदुगा ngasi ओइरिबा क्राइसिस सोल्यूशन गे हारदि फर्स्ट अखोई यूनिटी थमसी को सिमि जौकी मुनरुसी को मुंगनरिबा सिंगी मरम सिंगसा कोई लोइन थिगन मिनरगा पुना वाखन तानरगा अखोई अफब सोल्यूशन जु पुथोकसेबा अखोई सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट लेसेबा को कैरेक्टर से अरंग मिजेन दोनो वेनसे समाज कोई समाज से अदुना आइना हाइजेन बो वाफम मना अखोई रीजनल पार्टी ओइरो हाइबो वाफम से अखोई मियोय बना वाखन जे खल्लगा थबक तोबता पा माइ पाक्तब लेटिंग असी आई एग्जांपल हम हाइजेगन जापान से नागासाकी हिरोशिमा से एटम बम नतर मोसी उट्टगी होगलपने उट्टगी हौजी मणिपुर उट्टी होइदितना अखोई उट मोइन कुकीसिंग कशुले तबने आई हादिदुनी मोइ लोशन अखोई जाति से लुइद्रियेबको हौजी प्ले मेन गेम दि अखोई इंडिया गवर्नमेंट सानरी बनेबा मोइन साने 76 इयर्स सुरे नाइ हादिदुनी मेन अखोई त तौरि बस डायरेक्टर दिन अखोई ने मोइ सु एक्टर मने अखोई एक्टर मनी डायरेक्टर दि इंडिया गवर्नमेंट है मसी डायरेक्टर सिने बखोई न मदिन चुमथोकदबसे मदु अखोई ने इसाना खंगसेबा मसी रीजनल पार्टी ओइरोय हाइबसे मसी आइन हाइजेनिंग मदी ओइरोय हाइब मिसिंग सिदे सही हुमद्रा तरुक से मचुम इंडिया की मचुम चारबा को अरे मपा चारबा थबक सुनिंग दबा मसा मसा के असोब दो खंद बंगम दबा को अदुगा मनिंग तम हिंजबा पांतबने मी की मिनाय ओइरगे हिंबा मी दुनेबा रीजनल पार्टी ओइरोय से
ai bu mi makha polaga ai lekai di makha pola hing pa ma mira lekai isam jon India government ke timbe India de laiba state guntrani regional party ne paliba se state kunne ba BJP ne paliba sidi state kanu sig tara khakta ne ba masi kari khangde ge mi ai ne su hanu sagram ne regional party ne paliba India de state kunne ba BJP sidi ma BJP se hoji regional party support to the detail Chandrababu Naidu ro kanona Nitish Kumar support to the moi hoji government tu do ni ne moi du khangda ma ne mi Congress BJP Congress akhoi si karamba aina hajabdani akhoi myoi boin poga akhoi si kari wakhana phabje khanba ngamdar braba masi yam nungai jade masi moi akhoi gi da kanu solution ji leite badongti every problem has got a solution ko masi akhoi leipak si aina hajani akhoi Japan gi phibam du yogdri ko aduna akhoi kaisu hoi moral hoji down no gita nate moine at least akhoi se unity mo ibagi chance am birabani akhoi hena stronger oi gedamne bauji hena akhoi se hena glorify oi gedamne akhoi maitei se chap chana India government chawrase na moi na khairo se akhoi nang bhai na sangadamne madri da akhoi gi masak machu se tholakadamne akhoi maithi ba sidi akhoi ne accept tawrodabne masi struggle se obstacle se akhoi aina hajage duni akhoi masi unity ma lerga akhoi full force se tawraga na regional party ne palanga da Manipur hom lakani aduga national party paladi Manipur se minai hoitana punsi dum loigani haiba wafam je tham decision ma khoina pirak paduna haire adubu akhoi gi disi da BJP gi legislature sing se unity oide unite oide bana maram oirakanda mu center na neglect taweba pabu haidi phaneam chatluragasu even handak unara idu sambit patraga BL Santos kane tangai phatana yamna maru oiriba ngasai Amit Shah na baphang banate prime minister una baphang banate bapabu sigum bagi phibam mama khak lakna ba hona bada lairiba khoi gi Manipur gi BJP gi legislature singsina tangai phadana haibjik lairiba crisis sima lotion ge ai taragadi makhoi gi aroiba khongthang amadi changi aina khanjai pabu sigi matang da haju phobo makhoi na makhoi gi final step ama lawba ngamdabase chahi ani hanjalasu abung masi kari karamba loopholes laiba kari weakness point laiba kari karamba laiba na makhoi si masigi decision ji ma lawba ngamdabano habi sigi matang da babung gi oiba point of view tang thambi pabu ani han hamada masi yembi ba khai yembi ba khai punam amasu yamba amasu inawam chan pi boina ikai khono ucheri aigi wakhanda Shuri base ai India government taina ningte shuri base khoi ne akhoi si ai itias ki yamna samna kano wafam ko thamjake akhoi si han princely state or madigi 15 October 1949 da chai hum akhoi si merge tawre akhoi si adudagi chief commissioner be makhar thamme adudagi 16 April 1950 dana part C state amu seme adudi masi directly central government makhad lai bani adudagi part C state si lai union territory of first 1956 tamu lai adu akhoi yam samna har the Manipur state si yamna struggle tawraga 21st January 1970 the statehood phangya yes akhoi statehood phangba se skeleton nama pirakone India government na akhoi manung di pura horam ba masigi si ai kon laksige akhoi sei humdra ga taruk si akhoi je phibam amada natraga amada akhoi si adum wadana amuk chen amuk chong hojikna final nongmai da lakone ba hanadi lisei charami lathi char te tear gas ka bi akhoi gi Manipur si 76 years ago yam peaceful ba oi gra bra peaceful oi dia ba aduna atopa state amata da Manipur de lairiba hi kano si oi da bani aduna aina sum yengjabada akhoi puwari haigat pedi thaina degi hongna akhoi si achumba semba itiasi leitaba ngasi su leiti haibi yai aduna akhoi gi thaina gi ahlaman sing thamambado adu loina kauthokiba akhoi si yamna akhoi sa kunai si ai haje akhoi mi am si am serious uidi wakan yam khanba jati tinate lairesu pade laisi su khangde ko adu character ha su yaw yaw tre character je akhoi sanga na pangthok ta mi lamja sajabo mi sing na pangthui ba ko
maming palor kanati isam da haji khwairman ketin da hanubi 75 adai sura lipstick ng chang nga chindur ka tere ga du akhoi ni kai je ba akhoi kai madum ba adudagi atoba ati hajar hoji hausi lauri ko hoji manipur samaj lu hombaga sorat ka kasu kenati ya yam chori ba ain hajabati manipur ga brahma ga 398 kilometer da ne ba 398 kilometer se masi khadam magadi ko ain hajabati assembly ki building saba high court saba secretary saba mongte assembly building ki sara akoi fencing tor madi kyam akoi masi khadadi pharoidra aduga khwadinga pomna ko restaurant thuare high court sari mine manipur ki high court nai tha kano to wiwan te ko manipur high court bu kari afaba wild port agene aduna ai di india government sudai tainen di ato wa from great wall of china se sei lising ani changwa ma mang sa garam ne magi asang masi 21000 km 196 km sang e manipur 398 ne 400 ha sine adi yung how many times mina akhoi di isagi thabak si tawjidi ba ko aduga hoji Nagaland thang juko kili su akhoi gi woitere tana aduna akhoi itihas ina sum han yengninge ba ko Brahmins na akhoi si 1758 na 1773 fauda tarama thoirap lan ta khiye ba chai tarama thoirap Brahmins na akhoi brahmana lan ta gi chai teret khunda pun tongan ma moikre adu de am na khangi adu British na 1891 da akhoi si lokselle adu akhoi lalup system na akhoi gi nupa singsina se numit kuni thaman numit kuni se moi se ningtho gi lepa gi thabak tor mai ba hoji manipur de bo numit kuni to no mata lepa gi thabak kana na kani to gi thaini gi system phajaba sa base oi mangan bane masida akhoi gi ahalaman tham base aina hajaba duni parja si akhoi yamwana honaraga even Indira Gandhi bawda nungding lang sila Indira ni singna da sakhi bane haiba nakoi ayon sumai togi illiterate togi ay humiliation togi nakoi state talawa su pige adu su noi karamba state phangade ge do khallaga mane si article 371 c se mache special provision se masi India akoi Manipur da special provision for Manipur se article 371 c da yawri basi 30 December 1971 do pass tore presidential order so dum 72 pass tore masi neba Manipur da ngasi akoi Manipur machet tahali base masi article se da ching na to an ma state assembly si power si ching da ile leram tre aduna sidai akoi Manipur chief minister na mane tholaga ching na aina ani sorry home minister ngani tabagi nei na kano aina panani hai adu si article 371 si neba masi article si parliament raise tawraga scrape tawraga di Manipur de lori bu chinga tangwa si tongan tongan thamame ba masi article si akhoi mayam am ledi ko Manipur da akhoi di sipai ne isam sam na harpata akhoi di kasu amrom di am khamunati Manipur de lairi la su hai yam lei ukil lei kari lei mayam sina masi lo de di adi na parliament da adu ge akhoi gi MP ledi basing sina to MP mana aina hai ba di masi lo sin ya di Manipur gi regional party ki MP chatta ba National Party ki MP na di wangang bungam web mane re to Congress web ni na Congress na to mga tani si tawri mayam si Congress matum tani Manipur si lisang sin na ngasi wari si Congress Party sin na nep BJP su moi masani hojile BJP hari se Congress ki masa hantani masi mi do party home yo ni mi di home de ko aduna ai haijabadi ngasi thoi ba sing che akhoi asoi ba sing du ne ba asoi ba sing do henjel lakpa masi asoi ba sing jin henjen mangi dana akhoi ga asoi ba akhoi khangja hok da bane ai din na ai India da ai kanu blame chudok do ning de ba akhoi gi isam jan har bidina world election de paisa yin ba ji world mafam te tawti Manipur tawri chi culture amoi re akhoi ga asoi ba ji sem do te ningi masi loi doi hai ba ko aduna origin means di isan aina hajabadi masi han semdokpa aduga suspension operation na ba 26/9/2008 Manipur government san dog ba se masi pakan khalok de se kwai digi political blunder ne ri hai ge kwai digi choi
Cai ta ni panji ground rule tu kana mu check to ngasi si wo dum kana ni check to ri ni ching da moi si kana ni check to game mi tai mi sa ni check to bra ba moi ground rule to kana ni kari to ri si kana ni check to ke ba hauji check si have moi na ground rule si implement to ba ground rule implement de din physically ma si check to ba mi sange Manipur government gi police ki team ma sapra na ching de disappear adu kana no ma check ta na ta ga union rule de gi United Nations degi force ako ni ko India government haigatra ako adu China da haigatra foreign country he na machange boji masi chuglo lo ha ko aduna ako khuding man khangni ni ching ga tang si tonga to ga leire ko hana degi 1971 da article 371 si chu ako kanamun si tawdre ching ga tang si tonga to ga leire map si ching da di governor na tor ga direct president si da yauri ba Governor na report say who ding sing di matabam gi yauri ba adi plane gi yaudi ba mati akoi khalo de ba masi akoi statehood pidri ngai da moine loina semaga ai hajine skeleton ne akoi state pangi ba city skeleton kan mu yaud matu mu yaud body magum ne ba thawa yaud ri shor thakra bane ba na ngasi si shor thali 76 years ya akoi shor si tangai holaga dum le ri sine ba aduna Manipur da se BJP oro Congress oro kari oro amma oro moi party sing sina solution bonate parja bhab ta darkar lei akoi khudi mun wakhan khan ra akoi gi Manipur phana bade akoi ni semjaga de India government sing bade nati haibo ofam je thamje ke matang stay lusin je ke okay thank you very much secretary ama poro pada chahi ama mukti changi ni haiba hairi pabu sina amuk akoi miyam na khangnei pabu miyam na dum haiduni akoi gi deep politics ana sigi BJP ki marumda RSS ki khut chauna yawi haibasima maning the backing ama lei haibasima khangi bane babung yamna khangna dana lei bane masida mu Mohan Bhagwat na chahi ama peace porak pada chahi ama mukti changi ni mu hairei ji chahi ani ga tha taruk taret sida wadra lei ngai talak sida amuk chahi ama mu changi ni hairei bisi babung si Pabungi haidi magi speculation da ngangi brana tragana kari habadi BJP ki manungda kari karamba behind the scene kari leibzan pabung kari kamai yembe sisima nai chahi amadudi manas haibi wani madu hien ba yai chahi amadudi tar roi ko minimum 2-3 years for bi ai aduna ma sum haije ba wani ba ko adida ai wafam da haije ge ba ko shidai da Bombay Home Guards Act 1947 gi matung ina Manipur da 10 May 1963 da Manipur area se 23,300 square kilometer ni da akoi khuding man khange ba plain gi area se na just 10% ko adu 10% 8% do wait bani khai do khara leina ba gi ti hill se 90% ware aina haje bi matam tu da Delhi area se Delhi area si Imphal West le re Imphal East le re Thobal le re Bishanpur le re Sure Sanpur ji Delhi ware map ko okay Sure Sanpur Delhi ware mi Jiribam ware mi Technopole ware mi Sarat Retd si mau gi portion khara di isam chan ma de Manipur ji hill na tiya ba yam hilok sa sing ma ngate ne ba Manipur gi hill haige tar di Tamenglong go urkhul chida ne chigi gadget publish hai masi yam na wakhan khalaga akhoi toribsi chingi 90% sigi proportionate si equality thamne manan bane ko masi hongtu aga Congress government na moi district kangpopi onthok pase masi one of the akhoi gi ngasi obstacle wori sine aina hajer ning ba point di ha na torumba halam na torumba si sumaina Delhi ga plane ga se my area gi proportionate sem mane 50-50 gi mong si Chura Chanbu je uji plane no mati kari kasi problem se oi get kasu kada di phane ba jiri bang ju plane ne ko teno bu su plane ne masi akoi haji plate bu go mai Congress gi go matan mo na hill oi mun thoki bane ba aduna yam chabo masi yam biggest one of the biggest mistake ne ba akoi phamnai ba si basically MLA si educated ma lari hai gada bani ko ma lo khanga da bani Manipur itihas khanga da bani Manipur gi ada political ethics political class orga masi MLA oi basically lawmaker ne ma ne kendra de ma wayan bichar tok tu ni tna ma lo khangdre di kamai dung no tok tu no aduna
masi ki wakan si education akoi ki MLA ore ba sing sina yamna makoi aina hajaba to hana sai gre MLA se philosopher si hoige tabni law maker si hoige tabni education lady haiba meme si hoige tabni ko ma basically he is one of the best person hoige tabna educate loina khwaidai phaba mi sina MLA or moba ngasi Manipur problem si lei roi Manipur ki di paisa paira di dum ya adu soi bane ba ko adu da basic aina hajaning madi masigi sekti thi da thok ba gadget se masi akoina kampo pi se aina district mo ram de gasi problem si lei roi ko adu degi atoba man aina hajaning bana education is the strongest weapon na lairi haitaba mi mati ne man kai dong ngai da mai pa o hochi ki matam da lairi sina direct mi basi akoin basically akoi afaba woina bagi ne ko ngasi maitai ne sense akoi lo silai si kari no akoi ngasi collapsing akoi receiving end le si kari no akoi si khwai de strongest way pa akoi gi yam chawgraba lepa amu wer me ko maitai gi ampar si am chaw me ko some pixel akoi ji hoji khunu dong na makon tasal lai bi mong lai sin ba aduna aina hajaning badi phamnai ba singna masari mathau si masakhangna matam jan pangthok piu aduga ngasi oiriba crisis solution gi haradi first akoi unity am thamsi ko simi joki munarusi ko mungnari ba singi maram singsa koi loina thigan minaraga punna wakhan tanaraga akoi afa solution ju puthok se ba akoi sacrificing spirit lei se ba ko character se arang ba mingjen dong no wen se samaj koi samaj se aduna aina hajani ba wafam bana akoi regional party oiro hai ba wafam se akoi mioi bana wakhan ji khallaga thabak tawbata pa mai pak ta belai ngasi ai example am haji gan Japan si Nagasaki Hiroshima si atom bomb na tar moji uttagi hogala ko ne uttagi hoji Manipur di utti hoi digitna akoi moina kogi sing ka chule tabne ai hadi duni moi lotion be akoi jati si lui dri ba ko hoji main game di akoi India government sanari bane ba moina sanari 76 years sure nai hadi duni main akoi to tawri be director din akoi ne moi su actor mani akoi actor mani director di India government masi director si ne ba koi na marin chum thok kadep se madu akoi ne isa na khang se ba masi regional party oiroi hai ba se masi ain hajani madi oiroi hai ba missing si de sahi humdra tabuk se machum India gi machum chara ba ko are ma pa chara ba thabuk suning da ba masa ge asok do khanda bangam da ba ko aduga maning tam hingje ba pam da bane mi gi minai oi de hingba mi tu ne ba regional party oiroi se ai bu mi gi makha polaga ai lekai gi makha pol hingba pam mira lekai isam jan India government ke team ba India da laiba state se guntrani regional party ne paliba se state kun ne ba BJP ne paliba sidi state kanu sig tara khakta ne ba masi kari khangde ge mi aina su han sagram ne regional party ne palibi India de state kun ne ba BJP sidi ma BJP se hoji regional party ne support tok di tel Chandrababu Naidu ro kanona Nitish Kumar support tok di moi hoji government tu doi ni ne moi du khangda ma ne mi Congress BJP Congress akoi si karamba aina hajabdini akoi mioi boin poga akoi si kari mu wakhana fa bi khanba ngam dar braba masi yam nungai jade masi moi akoi da kano solution ji leite ba dongti every problem has got a solution ko masi akoi leipak si aina hajani akoi Japan gi phibam du yogdri ko aduna akoi kaisu hoi moral hoji down logi ta nate moine at least akoi se unity mo ibagi chance am birabani akoi hena stronger way gedam ne bauji hena akoi se hena glorify way gedam ne akoi maitai se chap chana India government chawra se na moi na khai ro akoi nang bai n sang gedam ne madri da akoi gi masak machu se thola gedam ne akoi maithi ti akoi maithi ba sidi akoi ne accept to ro dabni masi struggle se obstacle se akoi aina haje ge duni akoi masi unity ba le ga akoi full force se to ga na regional party ne palenga de Manipur hom lakani aduga national party ne paladi Manipur se adu minai hoitana punsi dum loigani haibo wafam je thamjarage loisanjage thagat chari babung